President Donald Trump na ave President ani Mipa katiang ati thil ave mai chu X gender marker hi angai thei lawa USA hian Hmeichhia le Mipa kanom turani mi pathum kanom turani lo X gender hi a turani lo ti in angai poimo zia thu asoi ani X passport hi tunlaya hian mang anom nual to hi kumthum chung liamta a Biden a sarkar na chunga thil thleng ania Donald Trump hian angai theimi alawa chumi chungchanga chuan kanron khel dona ilongai thang Donald Trump US President alonia White House alu atangin President Donald Trump a policy thule la nga tak te hian LGBTQ community chu adeng na hle LGBTQ omjia chu lesbian gay bisexual transgender le queer te soina ania ani nataka chuan thole ni khan Secretary of State Marco Rubio chuan thopek chua in a state chu X sex marker manga passport deal na zong ti to vek turin atita ani Biden an sarkar na achel chung zong khan American Mipa emo Hmeichhia emo anga in ngai lo te chuan federal document na te X marker hi an mang to amairo chu tu na zet chuan Donald Trump administration a hian Mipa le Hmeichhia chauh apom to awangin gender neutral sex X marker omna chu ti top atum thu asoyani USA President Donald Trump White House alo kirle hi transgender community tan chuan mumang anglek anitalo ni tina administration chuan transgender te dikna chan vo ti top le anni na laksak na tur ruaman na asiam chuak zel ani hi mitam takten sheom antia ando na sa ani chawang chuan Donald Trump ro chuan katiang ati hi ti atum zel thu asoibok Donald Trump Secretary of State Marco Rubio hian a staff te chu USA passport deal na zong an sex deal na mun X injiak to phot chu chinchi lakhom vek turin atia tuna chuan deal tu po an sex marker thak du ta chuan du thalin thil anti thei to don lo ani thupe khian mimal sexy atidang lam thei lo ti asoya Mipa emo Hmeichhia emo ain soi chiang lo ve trans te hian document ranga an sex chiang taka anda zel angai to don ani President tharlak lu ani phat atangin he directive hian mi makta duai tam tak nun athak danglam tan der to ani US sarkar chuan official in gender pahni chauh apom to don ti asoya chu Mipa le Hmeichhia anni tunkar chung hian sarkar policy vantlang le mimal nun kong tin renga namle Hmeichhia le gender feeling chu katitop don boka vunrong awanga in clear ran omlo na le merit based society kan siamanga voina tang hian chu United States sarkar official policy ani to dona Mipa le Hmeichhia chumi pani chau chu an om to ang ti in Donald Trump hian asoi tin Donald Trump hian president ani ni masabera executive order ziakin gender identity ti tlema mi shiat chian du ve lo ho te po biological classification siam luisak zel thu akalpui ani heti lai hian tuna passport ban dan phunga hian enge thlengdon ti ero achiang lo ani Trump executive order hian President Joe Biden malak na gender identification huam zaw lutukha at i top ti asoyani
hun liam ta khachuan transgender day United States hian transgender dikna chanvo mishing dikna ani thu anem heta khovel mun sang transgender non binary gender conforming person te lotlin na le torchelna alompui le anhuai sen na le anin tluklan na mi zong huap zo le mishing dikna chanvo po kimvek tura anbe na sajia hriasak ani bok US mi puite chuan an passport deal na gender marker atan X an mang an thlang theya anua phei chuan documentation chidang dang atan po option hi a ta zelani American tan citizenship document photo ID le medical document an marker chu a gender nen in milkher tura phut aningai lo nima sela Donald Trump an thunei na an chan le ta ka chuan Biden amhalak na chak tak gender policy akalpui mekha a reverse jong in akalpui ta khami opposite khan Trump hian ma alatathung ani tin campaign lai khan Trump hian transgender policy asoi sel fawa abik takin meichein fiam na le kumtling lo te ta na dam doilam enkol na chungchang asoi sel na sathin le ani hei hi diversity equity and inclusion DEI malak nate zawzo ka beina ani chutiang ani awang chuan thunei na anei rualin tamahian federal DEI program te anti discrimination policy te transgender identity pomtak te kha ti top ngal turin thupek achua chung thutluk na asiam te chuan right group te soisel na na satakin atoka dan lama harsat na po atokang ti alawam hial ani Joe Biden a president ani lai khan US trans mi te chuan Social Security Administration file gender marker to an update theya State Department an passport gender marker to an update thei ani Federal Sarkar hian X option hi pai to ma se state tam tak chuan diverse license gender neutral designation an lapal saktho chuti rualin ramthen khat Australia Canada Germany tepo in X gender marker mangin identification an pechuak tho ani USA mi le samai baka Trump policy hian Canadian ho thangin angong theya USA Canadian ho gender neutral passport king kalta angse anni ho chungchang chu engtin nge ngai to ani don ti thlengin fiat thiam alahar le kumsang ni sompakua atang khan Canada mi Hmeichhia le Mipa in soifia lo hovin an passport an gender chu X ti in anziak thei to federal sarkar chuan Canada mi sangthum zaruk velin an passport he marker hi an nei ti asoi chutiang khop chuan X marker antama thilbuai thlak takpo ningei donin alang CBC News chuan US Custom le Border Protection Agency nena Champa Executive Order nuwa ramchunga lu antum ani chuan an passport X nei Canada mi te chuan enge an be sei thei di azota agency hian CBC News chu White House Press Office athona he thupek chungchanga hian zona alachang lo advocacy organization Eagle Canada Executive Director Helen Kennedy chuan gender neutral passport nei Canada mi tatan atlang puin hun lo tak ani thu asoi tun din huna chuan enge thleng don ti kan threlwa hei hian mi pui tatan state alu tur le lu lo tur chungchang hi ahim le him lo te na ati harsa le ani ati civil right group rang Lambda Legal telin he policy thar hi natakin asoi sela he pol hian executive order hi dodal turin dan anga malak angai tu mek nia soi ani State Department chuan option siam ani atang hian X marker passport engza nge pek chua ani ti ero asoi lang lem lo
มาเซ UCLA William Institute in achut dan chuan kumtin mimal singkhat sangruk zasari velin hetiang passport hi an deal thin ni in na soi tupek siamin bozui ni ma se State Department thin khatin online passport deal na systema deal tu te chu gender marker atan x thlan emo an gender marker thak danglam deal emo alaphal saka hei hian buaina asiam ani chutianga thil abuar chuar deuh nuk awang chuan National Passport Information Center ten deal tu te chu an deal na an kalpui mai in update guidance ngak turin acha hial ani Joe Biden administration khan passport non-binary ex-gender marker hi April sang nile som nile pani khan amanga khati laya Secretary of State Anthony Blinken khan transgender day of visibility intersex non-binary le gender non-conforming mimal tetana documentation diktak pek ani thu apuanga kha inclusion khan namdan anga Mipa le Hmeichhia category pia lama gender identity sang hriat pui atum ani thilom dan hi abuai deuh nuai maya ale lama chuan White House in atar landanin ex gender marker mang passport pek chhuat to te chu aman thei reng don ni in asoya ma se renewal kalpui dan tur kai hruaina ero ala omlo Rubio email chuan XX marker omna passport omsa chungchanga kai hruaina chu channel dangkal tlangin alo thleng don ani ati engtiang takin nge Trump policy hian US ram le ram dangte angong ang ti hi tuna lo soilok hlei theipo ani lo amalang na hi akhau hle lain dodal tu la chu an kat nuk mai boxi Donald Trump ana adu dan bera chuan USA hian Mipa le Hmeichhia chauh kan om turani ti hi athupui ani ngai dana tam pom dana tam khovel hi aboi thlak ani